ku mwanya wa mbere w'imashini nziza zikunzwe hano mu isi zinagezweho hano muri Afurika turasanga imashini ya Apple MacBook Air Laptop M1. Iyi ngiyi ni imashini nziza cyane, abazikoresha bo barazizi kubera yuko izi ni imashini zikomera, ni imashini zidafata virusi, ni imashini zigezweho ariko kandi zinahenda. Iyi ni imashini yambaye RAM ya gigabyte 8 ariko hari n'izindi ziba zifite 16, hard disk ya 500 ariko zigiye zitandukanye, hari n'izifite 250 cyangwa se no kurenza. Iyi ngiyi izi mashini zikaba zambaye operating system ya Mac OS, byumvikana yuko rero zitandukanye n'izi mashini bambika Windows. Ahangaha rero nugura iyi mashini ya MacBook wumve yuko urabutandukanye n'ikintu bita virusi burundu. Kwa heri.